Iyi niyo ndege ya mbere ku isi ikoranye ikoranabuhanga ry'akataraboneka rya gisirikare. Hamwe n'umuvuduko ukubye inshuro imwe n'ibice bitandatu w'ijwi, ikaba ishobora kugenda ubutabonwa na za radari. Israel nka kimwe mu bihugu bikora mu makimbirane adashira, ni kimwe mu bihugu 20 bifite izi ndege karahabutaka. Iyi ndege kuva i Yerusalemu igera i Tehran muri Iran yahakoresha iminota 50 yonyine gusa. Israel nicyo gihugu kimaze kuyikoresha inshuro nyinshi mu bikorwa bya gisirikare. נתבונן בהם מן הקרקע בגאווה אדירה, כנאמר בספר תהילים. Uyu ni Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu ubwo bakiraga izi ndege bwa mbere mu 2016. Iyi ishobora kuba ari imwe mu mpamvu nubwo Israel ari agahugu gato ariko gatinywa na buri wese mu karere gaherereyemo. Iyi ni indege bishobora gutwara ikiguzi cya triliyoni zirenga 2 z'amadolari zose, ubaremo n'ibizayigendaho mu buzima bwayo bwose. Ibyo wumvise ni impamo. Triliyoni 2 z'amadolari. Uyu ni umusaruro mbumbe w'ibihugu birimo Brazil, Ubutaliyani, Canada, Uburusiya na Mexique, buri kimwe cyose ukwacyo, ntabwo ari igiteranyo. Ibaza indege ishobora kunganya agaciro n'ibikorwa byose by'ubukungu byakorewe mu gihugu cya 10 gikize cyane ku isi, Canada. Iyi ni indege yagura igihugu bitari mu ngano gusa, ahubwo ikaba ishobora no kuba yakigura dukize mu gaciro k'amafaranga. Aya mafaranga ari menshi cyane kurusha ingengo y'imari y'igisirikare cy'Ubushinwa, kandi Ubushinwa nicyo gihugu nomero ya 2 ku isi mu kugenera amafaranga menshi igisirikare. Ingofero pilote wayo yitwara yambara ubwayo ifite agaciro k'amadolari 400,000. Izi ni miliyoni zirenga 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Ingofero ya pilote yonyine gusa ubwayo. The F-35s, indege za F-35 nizitangira gukora, bizashyira igisirikare cyacu cyo mu kirere mu bya mbere biyoboye ibindi. Twatangiye kuzigaho mu 2004, hashize imyaka 20. Byatangiye ari ubufatanye mu by'umutekano. Nyuma natwe turigeragereza dutumizanye ngo turebe. Uyu ni Minisitiri w'Ingabo muri Singapore avuga uko byatangiye bari mu igerageza, none uyu munsi bakaba bamaze gutumiza izibarirwa muri 10 n'imisago zizagenda zibageraho buhoro buhoro kugera mu 2030. Impamvu ni ubudasa bwazo nk'uko tuza kongera kumwumva zishimagiza. Buri gihugu cyose cy'igihangange kivuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishaka kwibika iyi kabutindi, nubwo bisaba ikiguzi kigoranye kwiyumvisha. Ngaho nawe ibaze indege ihagarira ikiguzi cy'ibihumbi 40 by'amadolari kugira ngo ikore urugendo rw'isaha imwe gusa mu kirere. Aya ararenga miliyoni 50 yashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Mu 2023 Israel kimwe mu bihugu bifite mwene izi ndege nyinshi yazikoresheje ivogera ikirere cya Iran, kandi ntibayibona kubera ko itabonwa na radari gutyo gusa. Mu gihe igabye igitero ku mwanzi ayumva yamaze kumurasa, ubundi agahita ayoberwa aho irengeye. Ku muvuduko wa Mach 1.6 w'ijwi inshuro 1.6, indege ya F-35 bidashidikanywaho niyo ntwari ikomeye mu ndege zose zirwanira mu kirere. Iyi ndege yo mu kiragano cya 5 hamwe n'izindi ndege zihambaye nka F-22 Raptor, J-20 y'Abashinwa hamwe na Sukhoi Su-57 y'Abarusiya nibwo buvumbuzi bugezweho mu ikoranabuhanga ry'indege zirwanira mu kirere, hamwe n'ubushobozi yubakanywe bwo guhangana mu kirere icyo ari cyo cyose, imvura igwa cyangwa hari izuba ry'igikatu. Sensors zifasha umupilote uyitwaye kumenya ikintu cyose kimuri iruhande, abifashijwemo na ya ngofero ifite agaciro k'amadolari 400,000, hamwe n'imiyoboro y'itumanaho kandi igezweho imufasha kuvugana n'abari ku butaka. F-35 ni ahazaza mu mirwano ya gisirikare yifashisha ikoranabuhanga rigezweho. Iyi ndege ifitwe n'ibihugu 20 gusa byo mu isi. Korea y'Epfo na Leta ya Israel bihora mu bibazo n'abaturanyi babyo biri kuri uru rutonde rw'abazitunze. Ni iki mu by'ukuri kidasanzwe kuri izi ndege za F-35 ku buryo uzifite wese adatinya gushotora nuko abyumva? Muri uyu mwanya tugiye kuguruka ku ikoranabuhanga rihanitse rikoze iyi ndege ihenze cyane ku isi mu zirwanira mu rya kagoma zose. Njyewe nitwa Mr Buddha. Sinkunda intambara ariko nkunda ikoranabuhanga. Niba ukunda ikoranabuhanga nkanjye rero nyemerera tugendane. Nguhaye ikaze. Umuryango w'indege za F-35 Lightning II ukorwa n'uruganda rwa Lockheed Martin niwe uza ku mwanya wa mbere mu kuyobora indi mishinga yose ya Amerika hamwe n'abambari bayo mu gukora indege z'intambara.
intego ikaba ari ubw'igisirikare cya Amerika kirwanira mu kirere, icya Navy kirwanira mu mazi hamwe n'umutwe w'abamarine, ubushobozi bwo gutunga indege zihendutse zo mu kiragano cya gatanu kandi zishobora gukoreshwa ibintu byinshi icyarimwe, multi-purpose aircraft, zigasimbura izindi ndege zari zisanzweho igisirikare cya Amerika gisanzwe gifite mu bubiko bwacyo. Amerika iteganya kubaka izi ndege nyinshi ndetse zikaba intwaro z'ibanze za OTAN hamwe n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, aho bazajya bazikoresha ku mirongo y'urugamba mu gihe cy'imyaka 50 iri imbere. Ibaza abantu bari kwitegura intambara zizaba mu myaka 50 iri imbere. Umushinga wo gukora izi ndege bivugwa ko ari wo mugari kandi uhenze cyane kurusha indi yose igisirikare cya Amerika kigeze cyakora mu mateka yacyo. Igereranya rikerekana ko kugira ngo uyu mushinga ushyirwe mu bikorwa uko wakabaye wose byatwaye agera kuri miliyari 400 z'amadolari ya Amerika. Aha ntabwo aba ariyo mandi mamiliyari yashowe mu bushakashatsi hamwe no gukora bimwe mu byuma bigize izi ndege ndetse n'ikiguzi kizakomeza kuzigenda mu buzima bwazo bwose. Iki giciro giteranije rero amafaranga agera muri triliyari zirenga 2 z'amadolari ya Amerika abateganijwe kuzagenda ku ndege imwe gusa. Kuko ziba nyinshi nawe urabyumva ko amafaranga yayo yikuba ikiguzi kikajya hejuru. Ni iki kidasanzwe koko gituma hagenda ikiguzi kingana gitya ku ndege imwe? Triliyoni 2 zose. Izi ndege zikoresha bumwe mu bushakashatsi hamwe n'ikoranabuhanga ryagiye rikurwa ku zindi ndege Amerika yagiye ibanza gukora, by'umwihariko iza F-22 Raptor kuri ubu zahagaritswe gukorwa kubera ikiguzi cy'umurengera byasabaga. F-35 kandi zahawe ubushobozi bwa VTOL, Vertical Takeoff and Landing, bufasha indege kugwa mu buryo buhagaze ikaba yanahagurukira ahantu hato cyane bitazisabye kubanza kugendesha amapine muri ya nzira iswi nka runway umwanya munini, ahubwo niba yari iparitse ikaba yahita iguruka ako kanya idakoze urugendo rurerure kuri iyo nzira ya runway. Mbere yuko tugera ku bundi bushobozi buhambaye nko kugenda ubutabonwa na za radari n'ibindi, ubundi mbere ya byose iki gitekerezo gipima materiyali cyavutse gute? Imirimo y'umushinga wo kubaka indege za F-35 watangiye bwa mbere mu 1995 ubwo hashyirwagaho itsinda rihuriweho n'amashami atandukanye y'igisirikare cya Amerika hamwe n'abakoraga mu yindi mishinga y'indege. Ku ikubitiro ibishushanyo mbonera by'indege za Boeing X-32 na Lockheed Martin X-35 byakozwe n'inganda z'abanyamerika za Boeing na Lockheed Martin, ndetse birangira igishushanyo cyakozwe na Lockheed ari cyo gitoranijwe ngaba ari cyo gishyirwa mu bikorwa. Indege ya mbere yakozwe hagenewe ku gishushanyo mbonera cya X-35 cyakozwe n'uruganda rwa Lockheed Martin. Iyi ikaba yararangije kubakwa mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'2000. Mu mwaka wakurikiyeho yari imaze kugira ubushobozi bwo kuguruka ku muvuduko usumba kuri w'ijwi, ndetse yewe ikagira n'ubushobozi bwo kururuka ihagaze nka kajugujugu. Mu magerageza iyi ndege yagaragazaga ubushobozi buri hejuru cyane kurusha ubwagaragaraga ku gishushanyo bari bahanganyemo na X-32 cyakozwe na Boeing. Kuva iki gihe rero yahise iba umusingi wahereweho bubaka indege za F-35 zigezweho ari nayo turi kugarukaho nona. Nyuma y'igihe kitari gito bari mwigerageza, uruganda rwa Lockheed Martin rwahise ruhabwa inshingano zo gukomeza gushyira mu bikorwa imirimo yose yo kubaka izi ndege, rugafatanya n'izindi nganda nka Northrop Grumman na BAE Systems. Ibi bigo byombi uko ari bitatu byatangiye kubaka indege ya F-35 yasaga nk'aho ari nini ugereranyije niyo bari bakoze mu igerageza. Iyi yari indege y'ikoranabuhanga ryo ku rwego rwa nyuma, ifite umwanya umwe wa pilote hamwe n'ubushobozi bwo gukoreshwa uko ikirere cyaba kimeze kose. Yahawe kandi moteri y'imbaraga ihambaye ndetse yikorwa muri design yifasha kugendera ku muvuduko wo hejuru cyane ushoboka. Ngaho nawe itegereze neza uko izi mpande zayo zibirungushuye by'umwihariko iz'imbere. Ibi biha ubushobozi bwo kuzajya inyura mu muyaga uko waba umeze kose, inyeruka nk'urwembe nta kiyitangira. Uruhare rukomeye mu iyubakwa ry'izi ndege ni urwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika birumvikana. Hakaza ubwami bw'Ubwongereza buza imbere mu gushoramo imari, bugakurikirwa n'ibihugu nk'Ubutaliyani, Ubuholandi, Turukiya, Australia, Norvège, Denmark hamwe na Canada. Ibindi bihugu byagize uruhare rukomeye mu kubakwa kw'izi ndege harimo Israel, Singapore, Ububiligi, Finland, Poland, Ubuyapani hamwe na Korea y'Epfo. Mu 2019 ariko Turukiya yaje gukurwa muri uyu mushinga bitewe n'ibibazo bishingiye ku mutekano. Ibi bihugu byose tuvuze ibyinshi nabyo bifite kuri iyi kabutindi y'indege ngo ni F-35 kubera ko n'ubusanzwe ari binywanyi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ntangiriro z'umushinga nibwo byemejwe ko hagomba gukorwa ubwoko butatu butandukanye bw'indege za F-35.
harimo F-35A, F-35B ndetse na F-35C. Izi ndege zose zigiye zitandukaniye ku tuntu duto, zikaba zarakozwe mu buryo butandukanye mu rwego rwo kugabanya igiciro cyo kuzubaka ndetse no kugira ngo byorohe kuzikanika mu gihe zivuye mu kazi. Igitekerezo cyari uko indege za F-35A zigomba kuba izisanzwe standard version, ndetse zikaba indege zururukira ku butaka bisanzwe, zahawe kandi ubushobozi bwo kururukira kuri kaburimbo runway nk'uko izindi ndege zibigenza. Ikaba ariyo ndege ihendutse mu muryango wa za F-35 hamwe n'umwihariko ko ariyo yonyine yubakanywe imbunda yo mu bwoko bwa GAU-12 Equalizer. Iyi ikaba ari imbunda yo mu bwoko bwa machine gun izwiho kurasa yizengurutsa ku ntera ndende. Iyi F-35A rero ikaba ikorwa ku kiguzi cya miliyoni 90 z'amadolari. Nyuma ya F-35A noneho haza karundura cyangwa se kabutindi. F-35B ifite ubushobozi bwo kudatwara igihe kinini ngo ifatishe ikirere, ikagira ubushobozi bwo kururuka ihagaze nk'akajugujugu bitagombereye kibanza kugendera ku butaka kugira ngo igabanye umuvuduko. Ibi biye ubushobozi bwo kuba yahagarara ahantu hariho hose habonetse bitagombereye ikibuga cy'indege. Iyi F-35B yakorewe abamarine ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ingabo z'Ubwongereza zikaba ziyikoresha kimwe n'ibindi bihugu by'inshuti za Amerika. Ikindi gitandukanya F-35A ndetse na B nuko iyi F-35A yo ishobora gutwara ibiro byinshi cyane ugereranyije n'ingenzi yayo, kuko yo ishobora kwikorera intwaro zipima toni 8 zose, kandi nanone ari nakibasha kwibikaho ibitoro byinshi igendana. Ni mu gihe F-35B yo kubera ubushobozi bwongerewemo nko kururuka mpagaze kandi moteri yayo ikaba itandukanye cyane n'indege za F-35A. Izi B rero zibasha gutwara intwaro zipima toni 6.8 ndetse no kubijyanye n'ibitoro ikaba ifite ibigega bitoya ugereranyije na ngenzi yayo. Impamvu nyamukuru y'ibi ni ukubera ko iyi ndege ya F-35B bitewe n'ubushobozi buhambaye yakoranywe byayongereye uburemere bwinshi cyane, rero ibi bikayigabanyiriza ibiro ibishobora kwikorera. Nyamuneka mbere yuko dukomeza ndakubisa gukora like kuri iyi video niba wakunze ibikubiyemo, kura subscribe hano kuri X Menya kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro nk'ibi bidasanzwe mu buryo bworoshye cyane. Ikiguzi cy'iyi F-35B kikaba ari miliyoni 136 zose, gusa ikiguzi cyo kuzitaho cyo kikaba gitandukanye cyane kuko iyi F-35B n'ubundi birangira ari ikiguzi cyayo kigiye hejuru cyane izindi zose muri rusange. Now we have to deprioritize. Tugomba kuba turetse indi mipango yose twari dufite tudacikana muri aya mahirwe. Nyuma yo kubitekerezaho neza, twizera ko iki ari igihe cyiza cyo gutumiza indege za F-35A. Kubera iki? Impamvu ni uko izi F-35A zaremewe gukorera ahantu hagoranye kandi igihe kirekire, zifite ubushobozi bwo gutwara ibintu biremereye ku kigero kiri hejuru kandi zikuzuzanya na ngenzi zazo za F-35B zihagurukira ahantu hato kandi zikururuka mpagaze. Uyu ni Minisitiri w'Ingabo wa Singapore avuga ku mushinga mugari igihugu cye gifite wo kwibikaho izi ndege karahabutaka bitarenze umwaka wa 2030. Ese waba ujya utekereza kuzatwara indege, kuzikoramo cyangwa se wumva ushaka kuminuza mu bijyanye na engineering na science? Nakuboneye igisubizo. Muri Starlord Consultancy bagufasha kubona full scholarship yuzuye yo kwiga mu bihugu byo hanze nk'Ubushinwa, waba ugisoza secondary ushaka gukomeza masters cyangwa PhD, waba ushaka kwiga ubuvuzi nka pharmacy na nursing, ikoranabuhanga, ubucuruzi n'ubukungu, engineering z'amoko yose yaba ari civil engineering, mechanical engineering n'izindi, ukaba wakiga ubukerarugendo, social sciences, material sciences n'ibindi. Muri scholarship habakubiyemo amafaranga y'ishuri ndetse n'ibijyanye n'imibereho byose. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandika kuri WhatsApp kuri izi nimero ukureba kuri screen yawe nona, cyangwa ukabasanga mu nyubako ya Chic mu mujyi wa Kigali kuri floor yo hasi ubundi bakagufasha. Ku mwanya wa gatatu noneho haza F-35C. Zikaba indege zagenewe kururukira ku mato manini y'intambara, aircraft carriers, ikagira ubushobozi bwo gufata ikirere mu gihe gito hamwe n'ubushobozi bwo kururuka ihagaze. Iyi kandi ifite umwihariko wo kugira amababa magari ugereranyije n'izindi F-35 afite ubushobozi bwo kwihina, amapine yihariye kandi akomeye kurusha izindi, byose bikayifasha kubasha gukorera ku mato y'intambara mu buryo buyoroheye cyane ko yanagenewe ingabo kabombo zirwanira mu mazi z'igisirikare cya Amerika, US Navy. Iyi F-35C ikaba itwara miliyoni 117 z'amadolari kugira ngo ikorwe,
ariko hatabariyemo ikiguzi kiba kizayigendaho nyuma ari nacyo kiba kiri hejuru cyane, aho twabonye ko kiba gishobora no kugera kuri triliyoni 2 z'amadolari yose. Ngaho nawe ibaze, mu rugendo rw'isaha imwe gusa bitwara ikiguzi cy'amadolari 40,000, isaha imwe yonyine gusa. Izi ni miliyoni zirenga 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Rero ikiguzi cyo kwita kuri izi ndege ndetse no kuzikoresha nicyo kiba kiri hejuru cyane ugereranyije n'ikiguzi bifata ngo zikorwe. Hamwe n'impinduka zitandukanye, kongeramo ikoranabuhanga rigezweho ryashyirwaga muri izi ndege, amafaranga yari yarateganijwe gukoreshwa yarashize. Mu minsi ya mbere kandi izi ndege zose uko ari 3 zahuraga n'ibibazo byo kuremera ndetse binaba ikibazo gikomeye cyane kuko byatumaga zitabasha gukoresha ubushobozi bwazo mu buryo bworoshye, by'umwihariko ku ndege karundura za F-35B arizo zanahawe ubushobozi bw'umurengera ndetse na F-35C. Iki kibazo ntikigeze gikosorwa kugeza mu kwezi kwa Cyenda mu 2004 nyuma y'uko hatangijwe umushinga wihariye ugamije kugabanyiriza ibiro izi ndege. Ibi byatwaye igiciro cya miliyari 6.2 z'amadolari y'Amerika, bituma izi ndege zimara andi mezi 18 zitarashyirwa hanze ngo zitangire gukoreshwa. Izi ndege kandi zabanje kugaragaza ibibazo by'ikoranabuhanga rizigenzura, software bugs. Bimwe mu bikoresho bigize F-35B byo binatangira kugaragaza ukwangirika imburagihe. Hamwe n'ibibazo byose byarimo bijya mbere, kongeraho uko bisaba byibuze ibikoresho 300,000 kugira ngo indege imwe yuzure. Imirimo yo gukora izi ndege yaje kongera kwigizwa inyuma, iva mu 2010 igera mu 2015. Gusa ariko gutwara iki gihe cyose wavuga ko byari bifite ishingiro kuko indege ya mbere yagiye hanze ntiyari isanzwe. Ibintu bibiri by'ingenzi byagize indege kuba idasanzwe. Icya mbere ni uko itabasha kubonwa n'umwanzi mu buryo bworoshye hifashishijwe ikoranabuhanga rya radar. Icya kabiri ni uko nanone kuyishakisha mu kirere hifashishijwe ibikoresho bipima ubushyuhe bya infrared nabyo biragoye. Kongeraho yuko imiterere yayo ndetse n'amabara yayo biha ubushobozi bwo kudapfa kuboneka mu gihe iri mu kirere. Iyi ishobora kuba ari nayo mpamvu leta ya Israel yayifashishije ivogera ikirere cya Iran bikamenyekana ibikorwa byarangiye. Ikibazo cyonyine ifite ni icya moteri yayo kuko ifite ubushobozi bungana n'ubw'izindi ndege nka F-16. Ibi ariko ntibibuza kugira ubushobozi bwo kumara igihe kirekire mu kirere bitagombereye ko yongererwa ubundi bushobozi. Ibi bigatuma bigorana kuyibona mu gihe iri mu kirere kandi igakoresha kerosene nkeya. Indege za F-35 zigira amasensors agezweho atuma umupiloto yitwaye abasha kumenya buri kintu cyose kiri kuba mu gihe yitwaye, real time, cyangwa se mu gihe ahanganye n'umwanzi ku rugamba. Kuba ingofero ya piloto yitwara yambara ifite agaciro k'amadolari 400,000 nabyo bifite impamvu. Iyi ngofero ubwayo yuzuyemo sensors n'ihuzanzira hagati yazo n'izindi sensors zigize iyi ndege, biha ubushobozi pilote kubona buri kimwe cyose kiri kubera ku ndege, ibikikije ndetse n'ibyuma biyikoze ako kanya biri kuba, real time. Izi ndege zikaba zigira igice cyihariye zibikamo intwaro, ibi bikaza biherekejwe n'ubushobozi bwo kwikorera ibisasu bihambaye birimo nka misile zo mu bwoko bwa AIM-9, AIM-120 ndetse n'132 z'ubwoko bw'izi. Izi akaba ari misile zifite ubushobozi bwo kugenda ibirometero hafi 5,000 ku isaha. Izi ndege kandi zishobora gukoresha misile za AIM-9X mu gihe zihanganye n'indi ndege mu kirere. Iyi ni misile ihambaye cyane kuko ifite ubushobozi bwo kuba yaraswa mbere y'uko ihabwa icyerekezo cyaho igomba guturitsa, igasigara iyoborwa nyuma yamaze kuraswa. Mu gihe iri kugaba ibitero ku butaka, F-35 ifite ubushobozi bwo gukoresha misile zinyuranye zishobora kuraswa ku butaka cyangwa ku mato y'intambara agendera mu nyanja. Nanone kandi ibi byose ushobora kubihuza n'ingofero pilote yambara ifite agaciro k'amadolari 400,000. Iyi twayigarutseho kenshi. Iyi ntabwo ari ingofero gusa, ahubwo ni igikoresho gihambaye cyifashisha amashusho ya kamera 6 zitandukanye ziri ku ndege, ziha ubushobozi umupilote kubona buri kintu cyose kizengurutse indege. Mu kanya twababwiye iby'ingofero kubigendanye n'amasensors, ariko ntabwo ari wo mumaro wonyine gusa ifite kuri iyi ndege. Murumva ko ari kimwe mu bifite agaciro cyane ku mupilote wayo. Bivugwa kandi ko izi ndege byoroha kuzitaho kurusha izo mu bwoko bwa F-22 zagoraga cyane abazitaho ndetse bigatwara igiciro kiri hejuru buri gihe iyo yagurutswaga mu kirere. Izi ndege ariko zishinjwa kugira ibibazo bitandukanye mu ikoranabuhanga ryazo, software bugs, bituma zidakora neza ndetse bikayica intege ku buryo ishobora kugabwaho ibitero by'ikoranabuhanga n'abandi bari ku gice cyabo bahanganye. Mu 2009 ku mpuzandengo igiciro cy'indege za F-35A cyari kiri kuri miliyoni 112 ku ndege imwe. Mu 2020 uruganda rwa Lockheed Martin
rwari rumaze kubaka ubushobozi bwo gukora izi ndege nyinshi, binatuma igiciro cy'indege imwe kigabanuka. Mu ndege 500 zimaze gukorwa ubu, ku mpuzandengo igiciro cy'indege imwe kiri kuri miliyoni 91 kuri izi z'ubwoko bwa F-35A. Mu 2022 bimwe mu bihugu byatumije izi ndege byari bimaze kuzakira, ndetse ibisigaye nabyo birateganya kuzakira mu gihe cya vuba. Biteganijwe ko indege 3100 za F-35 arizo zizakorwa. Imirimo yo kuzikora ikazakomeza byibuze kugeza mu 2050. Iyi ariko ni imibare itaremezwa neza, ndetse hari n'amahirwe ko ishobora guhindagurika mu gihe kiri imbere bitewe n'ihindagurika riba muri politiki, ndetse yewe hakaba hanakiyongeraho komande nshya zishobora guturuka mu bihugu nk'Ubusuwisi hamwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Uyu munsi hari indege nke zo mu kiragano cya 5 zikoreshwa, ndetse yewe zimwe ntiziranakoreshwa na rimwe mu ntambara ngo harebwe uko zitwara. Indege za F-35 zimaze gukoreshwa mu mirwano itandukanye. Urugero ni nko mu kwezi kwa cyenda mu 2018 ubwo iyi ndege yifashishwaga mu kugaba igitero ku Batalibani muri Afghanistan. Mu 2019 nabwo byatangajwe ko indege ya F-35 y'igisirikare cy'ubwami bw'Abongereza yifashishijwe muri misiyo y'ibanga mu bice birimo intambara muri Iraq na Syria. Mu 2021 igisirikare cya Israel kirwanira mu kirere cyifashishije izi ndege mu guhanura drone za Iran zari zihetse intwaro zizijyanye muri Gaza. Mu kwezi kwa gatanu mu 2021 nanone indege za F-35 zakoreshejwe na Israel muri operasiyo yiswe Guardian of Wars, aho yagabye ibitero ku birindiro by'umutwe wa Hamas byifashishwaga mu kurasa amaroketi. Kugeza uyu munsi ariko izi ndege ntizirifashishwa mu mirwano cyangwa ngo zihangane n'umwanzi bombi bari mu kirere, ku buryo benshi bataremeza neza niba koko ikoranabuhanga ritwara amamiliyari n'amamiliyari mu kuzubaka rifite ishingiro. Ku rundi ruhande ariko hari impungenge ko ubushobozi budasanzwe bw'iyi ndege mu myaka 10 iri imbere nta gihembaye buzaba bugisobanuye, kuko hari amahirwe menshi yuko hazaba hamaze kubakwa ikoranabuhanga ry'ubwirinzi bwo mu kirere rifite ubushobozi bwo gutahura izi ndege mu buryo bworoshye cyane. Iyi ndege iza yiyongera kuzihambaye Amerika isanzwe ifite mu bubiko bwayo, zirimo nka F-22 twagarutseho muri iyi nkuru. F-15 Eagle yakozwe n'uruganda rwa McDonnell Douglas, ubu yahindutse kompanyi ya Boeing. Hari kandi n'indege za F-16 Fighting Falcon zakozwe n'uruganda rwa Lockheed Martin, ikaba imwe mu ndege zihendutse kandi zishobora gukoreshwa ibintu byinshi cyarimwe. Hari kandi A-10 Thunderbolt II yakozwe na kompanyi ya Fairchild Republic, imwe mu zigize Boeing, hamwe na F-117 Nighthawk yaje kuruhuswa mu 2008, ikaba imwe mu zihambaye zakoreshejwe n'igisirikare cya Amerika kirwanira mu kirere. Izi ziyongera ku zindi ndege zihambaye nka Northrop Grumman B-2 Spirit igendera ku muvuduko w'ijwi, ndetse ikagira n'ubushobozi bwo kwikorera intwaro za nucleaire, hamwe na Lockheed SR-71 Blackbird. Ifite amateka ahambaye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zihanganye n'Abasoviyeti mu ntambara y'ubutita. Ikaba yarakoze urugendo rwayo rwa nyuma mu 1999. Kugira indege nk'izi za kabutindi zitwara amabiliyoni n'amabiliyoni ngo zikorwe mu gihe hari igice kinini cy'abatuye isi kitagera n'urwara rwo kwishima, ubibona nko gutekereza neza ku kiremwa muntu cyangwa ni umuvumo? Mutubwire imbamutima zanyu muri comment. Ushaka gukomeza gusobanukirwa wareba izi video ziri kuri screen yawe nona. Mwari kumwe na Mr. Buddha. Imana ibahezagire.